nkasigira amahera igihumbi yagaruka akagaruka akeneye barasi umugabo uruko kwemeza bishoboraga mana aramuhindurira umugabo koko ambwira ibya swimming pool kuri swimming pool abagiye gukora yiki kandi azi ko nta nirasi yasize mu rugo mana ariko mpanze amaso ndazi umugabo wanjye uzamuhindura reka nicare hano gendebe ndabona ariko yiyambika agenda buri munsi niriga ubusa abyuka gusa yambara agenda ako sheri we ko urimo widoga sheri kandi narakubutiye kuturane magara sheri ubushera kwibarabara imana afasha imana yamba iyo mana usenga buri munsi udasuma inyama nk'abandi bagabo niho none w'imana uyaza ngo ibyo ushaka bikora umunsi umwe iyo mana noja gusenga n'imico shaka no yiheba ari uko uyivuze ngo iki bikorera niyo nza kumenya ko ari uko umeze imana bitwaza gake ariko uzabagabo bafite amafaranga banteretana basi muri imana izobikora humura irabikora rero no musi uze kuzuzanya ibyonye wowe rero iyo mana yawe uze kuyibwira ati mana umugore yambwiye ko akeneye kujya neza no musi oya shiriwe wihanga ibyo byo kuzamura dufera mutwihamagarisha bashiri ngaho reka ngiye kuvuga ubutumwa kandi umunsi umwe nzonagukurikira ku rusengero ndebe ko ugiye gusenga by'ukuri none wari uzi yuko mba ngiye nta kindi kintu wamba ngiye gusenga ugiye gusenga buri munsi niriga ubusa wowe ihangane imana irakora kandi imana ntabwo ishaka ngo ibyo ushaka uno munsi ngo uhite ubirongeraho ariko humura imana izobikora kandi imana izobiguha ibyo wifuza no munsi irabikora kwera no munsi nyine ikibikora none nuvuze ko imana ikora nk'umuntu ikora nk'imana nyene yego kwera hani shiri je uranshetsa nakubwiye ubushera ihangane uturamfera ngaho unyamagarisha fera ihangane ubukene turimo buzashira none waza ngo nitwe twambere twabaye abakene nitwe tubaye abakene ba mbere ndakwiyamye no musi ntariye neza urambwira iyo mana abagore badasenga mana ari iki kigeragezo c'abagore badasenga njya gusenga nambaye iki kigeragezo ngurira imuzu nje gusenga imuzu namama mu musi niyo nofashe reginye imana yo iguhezagira mukazoguha n'izindi wibaza yuko imana itaguhezagira muri iyi nyine ikaguha izobicisha mu yindi nzira mukani izoyicisha mu yihe nzira ndakwiyamya wowe senga imana genda udiringane niyo mana yawe genda rero udiringane niyo mana yawe ze kuguha amahera ubu rero uno munsi wewe ugiye kwirwa mu rugo nta nubwo uja gusenga nta naho nja ubwo yaba narifise niyo nje no musi ntiwasanga no ngaho wacha ushaka kuja he niyo nshaka we nugiye ushaka noneje ngiye iyo nshaka kandi ngiye gusenga imana nange ngoma nje gusenga iyanje rero none ushaka ufite imana yindi yawe ugenderaho atariyo dusenga kandi burya wiyo ntaza kurokoka iyo ntaza gukizwa wowe warivuze mbona iyo ntaza gukizwa ariko no kubonye ariko ujya nange ndakije uwo muri imana yarankijije nange ndakije yankijije nange ndakijije inkiza uburakari wewe urakijijwe ugifise izindi mana urumva ukurikira nange ndakijijwe yaba ntakijijwe simba nkiri ngaha haleluya amen Bwana Yesu asifiwe sana yewe rero ndi muvuga ubutumwa ngenda mu butumwa mu muhanda aho ngiye nkabona aho hanyuma je ku izina banyitwa yo gushima Harine nkaba ndi umuvuga ubutumwa aho ngaha nyene nta mutumwa ngenda no kugira abantu bakire Yesu ariho benshi bakiri mu byaha haleluya reka tubanze turirimbe kano karirimbo gatoya ewe Kristo mutwaro wa